kukhona nokuzimpawu obukuza ukuthi hey ngathi khonto engekho right noma yiziphi impawu ubunazo noma akho impawu nje wabona nawe usuthi uyavuka ngelilanga sekuthi halamusi? Cha, akukho okangangikwazi nami nje bengomunye uthothi ngiyibuka mangibuka umuntu mhlambe ngimbone ukuthi oh wow hayi umuntu kanjena ngizwe nami lezi zinto ezishowa ukuthi hayi umlilo wabaphansi yonke lezo zinto isifo samandiya nami bengazi kanjalo ke so kodwa uthe masiqala seyiba kumina kwayela ngiqala khona ke sengenza ulokhu ucwaningo kahle ngoba ngize sayahamba sasayana nokuthi kuyileli kwigama njengoba abanye besebenzisa ukuthi vitiligo ukuthi mawubuka labantu abane-albinism kunegama labo lesizulu elisetshenziswayo kuthiwa abantu abanebala maningi abanye abantu abanofuzo yonke ngabe sengithi ngathinta usolwazi ubaba uNxumalo uprofessor uNxumalo wasendlonkulu ukuthi besicela ukuthi asiphe nathi igama elizokwazi ukuthi emakhaya likwazi ukuthi abantu balazi ngoba angithi besingazi besazi nje ukuthi isifo esithile then wayichaza ke washo wathi noma ngabe ukhuluma isilungu ivitiligo noma ukhuluma isiZulu ivitiligo ngoba kuney'nhlavu esizulwini ezivele ziyahlangana akukho ukuthi ngingaqanjwe igama so umuntu othi vitiligo usuke right futhi liphasisiwe lelo vitiligo ngoba umuntu uyabuka kakhulu mhlambe e-Afrika mabekhuluma isilungu basebenzisa wona uvitiligo ukuthi phesheya ke bona labo bajwayele ukuthi uvitiligo absolutely mina ngibambe la endlonkulu cha ke mfethu isikhathi asekho ngakuthina ngicela nje usiphe ukuthi ke umlayezo ongawukhiphela abantu abacwasayo abantu abaphila nevitiligo bese uphinde futhi ungipha umlayezo nawe ongawudlulisa ke nje kubantu sekuyisifo lesekumele sisi-understand sesikhona kuyaphileka futhi abantu abaphila naso. Umyalezo wami ukuthi engingawusho kubantu ukuthi ayithelelani so njengoba ingathelelani nabangasicwasa ngoba lento iyi-challenge kakhulu ukuthi nginengane or nginengane so uma ngiye esikoleni sayo ingane bafike bayidelele ngami ngoba abazi phela ingane encane uthothi kunengane uthothi iyodwa esikoleni inale condition angithi abazi ngayo so ingane abayeka ukuthi mabebona umuntu okanje mase bamcwase mase kuukuthi ke njengoba ngibona ngigqoka isigqoko hayi ukuthi mhlawumbe umuntu utsotsi or noma kahloniphi angithi gcwele ikhanda uma uyibuka so manje kufanele masamba hlezi sifihlile mina ngiyena umuntu wesigqoko mina ngumuntu ohlezi nje egondini ichiscope kodwa manje kufanele ngihlezi ngilokhu ngoba ayizwani nelanga so uthi ngasonke isikhathi ukuthi uzama ukuthi ugcobisa ama sunscreen ube sendaweni la ngathi ipholile